Dobro jutro, evo nas, skupili smo se na maratonđendanu, ima ekipe, međunarodna ekipa, znači BiH, Hrvatska, čak iz Ukrajine su posebno došli za maratonđendan. Imamo tu Pržopa koji je noćija cijelu noć u kamperu, čeka da mu neko ne zauzme mjesto. Evo nam glavne zvijezde kluba, nađite u parkinga tu. Halo, evo ga, ajmo! Evo da otvorimo vrata otvori Roko, jebe mu Brže, stani, čekaj! Dobar dan gospodine, dobar dan, dobro jutro. Ko je to pizdanije u pizdu, mater? Dobar dan, dobrodošli gospodine Kocejiću. Dobar dan. Dobro jutro. Pa šta se ovo događa? Sam zadnji. Danas je velika svečanost ovdje u gradu Makarskoj. Vidim ja šta se događa, vidiš Vinko koji pizdarije. Jebote, nisam znao da ću doći zadnji. A di je Šime? Dobro je, na startu si zadnji, bitno da nisi u cilju zadnji. Da, pitanje je ko će ići danas do kraja. Čuješ, kako Jasmin vozi, još sat vremena ćemo čekati. Ajme. Da, zaboravio sam. Dobro si rekao. Pozdrav ekipu, bit će prilike drugom prilikom. Što ja i navio sad, vjeruju vidim. A vidi ovo Jasmine. Mi mu propusnicu napravili, propusnicu smo ti napravili da ne budeš u ilegali više, da ga možeš stizat i ti ne dođeš. Dobio si propusnicu 001 ko počasni član, znači jedini koji smije pristići Marina Kocejića na treningu i sruši sve komove šta postoje na Biokovu. Reci da sam došao. Samo propusnica vridi za danas. Kaže Vinko da bi on uzeo propusnicu, ali nije na tvoje ime moj Vinko, šta ćemo sad? Da može. Evo daće Vinko, evo svaka, evo Vinko je uzeo. Kucat ćemo ime, nema. Piše Jasmin, ali nema veze, propusnica je i dalje vridi. Ko nosi propusnicu. Čekaj, pet zaspa, Komisija za kontrolu brzine i Ega. Komisija za kontrolu brzine i Ega. Ovo je Ego, Evo, ali Vinko ti je stvarno dostojna zamjena, evo maše. nema video. Hoću ja ići doli na plivanje i sad čekam. Marine, ja ne znam čemu ti pričaš. Ja sam svoj maratonđendan završio, ti si bio pozvan. Je, i bija sam. I nisi ga završio. Čekaj, možda ja sam dosta star, bilo ima par godina. Mate, jesi ti ono bio, jesi? Je, bija je ovo. Ja sam odustao kad sam vidio da neće. Pa okej, onda kad ga završiš, javi se. Idemo do stajnje. Pa dobro, vidi, on svakako ide na ove fan ranove, nije on baš za ultre. Ja kanareo sam s 4, sa 4,5 u prvi 40 km, on govori da je to fan run. Bog te pokačili da trka. A to je ovo, trka ovo za junior. Ja ga napod staze uvatio, dozivam ga. Moj sinko spustio glavu, upad i otišao. Nije se tija ni javiti, ja kontam stani, popit ćemo šta. Tek je pol trke. On glavu upad i da gasa. Fan run. Kada spada to? 9.3. Čekaj. Tamo sam doli. Hoćeš mi? Do 12 sam doli. Eto ga. A doći će gori navijati. support. Možeš biti support, je. Znaš šta, bitno je da imamo support, da moramo odustati. Da imamo support. Ali slušaj, ako on bude support, on će sa bicikla. Nastavi dalje. Zaminit ćemo se. Ali nismo na istoj trci, oni idu na 128. Mi idemo na pravu, a on na ovu, promo. Eno ga zaustaveć. Pa jebem. Mi sav budžet kluba potrošili na njega i vidi. Znaš šta, sreća jedino nema nas puno u klubu, pa nas nema ko smijeniti. Inače bi već upravi bilo ono... Kraj.
Toga ide vesela družina. Uz Liticu gore, na grebe. A za one koji nisu u toku, osnovali smo klub. Prvi veliki zadatak nam je bio osigurati transfer Marina Kocejića, kojeg smo prepoznali kao najperspektivnijeg 50-godišnjaka u državi. I evo, nakon kampanje na društvenim mrežama, crowdfunding kampanje, uspjeli smo to realizirati. Sad idemo u nove radne pobjede. I za tebe smo se zabrinuli bili, znaš, na početku si počeo zaostajati. Mi ispraznili blagajnu da te dovedemo. Gledamo, jebote, na šta smo pare potrošili. Da. Da nas ima više u klubu, već bi bilo ono, uprava odlazi. Da. Ali dobro, evo, nakon 2 sata kad se ugriješ nisi ni loš. A ja, meni uvijek treba 2 ure da ugrijam. Da vam poslije plivanja 50 km bajka na Ironmanu, počne funkcionirati. 3 dana odmora poslije ovog. 3 dana? Koja 3 dana? Popodne treba nešto uraditi. Nema, sad sam 3 tjedna na godišnji, koji je odmor? Viko, tek sad počinjem trenirati. 20 sati tjedno će mi prosjek biti do Ironmana. Kocena je jedini član elite tima u klubu, za sad. Nadamo se da će biti još ko... A Vinko, ti nađi nekoga što može biti prvi u kategoriji na Ironmanu. Evo. Ako završim trku, znači da sam zdrav, ja se nadam pobjedi ako ne dođe neki koji je do jučer bio pro biciklista. Ne bude liša 8.50, neće se ni vrati iz Kopenhagena. Evo te. To je minimum. Svi koji gledaju ovi video se moraju njemu zahvaliti što imate interneta kući. Ali sad, slušaj, ali uživajte dok možete. Sad je, evo, zahvaljujući klubu, oni napušta posao od nove godine, tako da uživajte dok možete. A vidi ga, ima na Juri 5G. Ne boj. Eno, 5G. Magenta šiša. 150 megabit. Jurić. I Dinjan. I na 32. sam samo parkira. A cilj mi je bio samo 2.39. Da je to bilo da takne Vinko, onda mogu u penziju. Da si išao 2.39 ne biste mi nikad mogli u klub dovesti. Je, i to je istina. Para nema, ti para šta bi vi mogli. A ti Svinko tek ove godine išao 2.43, jel? Lani isto. A lani. Koje si ti godište? 89. Ajme, pionir. Evo nas na Svetom Juri. Tek smo prošli koliko, 12-13 km, a već skoro 3 sata. Stiže nam Roko, otprije poznat kao kamerman, a sad je na novoj funkciji. Sad radi kao profesor u školi trčanja. Uz to je potpredsjednik i tajnik kluba, tako da sidi trenutno na 3 stolice, ne znam kako to stiže, ali evo, profesor je stigao. Jedino je teško guditi izni na Juru ovako veliko. Ali evo izgleda sam uspjeha i to. Ha! Dobar. Na domu i stola. Evo ga, tankanje ovdje iz Četrnje na vožcu. Što si rekao, taman? Nećemo. Ajde, jednu sliku idemo ča. A nemamo se šta više slikati, jebote, slikali smo se stop. Oni će doći za po ure. Ajde sad prvi i drži tempo.
Šta si rekao? Ma vidi ovo, pukla mu je ova boca šta je nosi rezervna, vidi ovo dizar, ovo malo se prililo, Je, kako ovo to? lagano. Vidiš da je prazna ta što mu Je stoji prazna tamo. i sve se vidi, prolilo se bidna Ubaciva ja, jake. ubaciva, ne boj se ti, neće A vidi- patiti. Ali kaj kasa, vidi sve Izgubio ovo. je, Ovo je Sveti Nikola uzeo malo me ovo sve, jel? Ovo je Bartol, sve kekse uzeo. Izgubio je on i naslon za ruke, jebote, danas. Dobro je se išlo, Ubija vidi, ga ne je mora se... uvijek. Neka. Neka se Ovi izvešte novi ima ruksak je mora. Evo, 23 km prošli, još samo 19. Ali smo većinu Visinjske odradili, što je. Ajmo. A jebi ga Rok, on se ne sprema za ultre. Njemu je dosta ovo. I Prikomir. Koliko ima do tamo? 7 km. Jel ti puno to da dođe neko s auto? Aj, ne treba. Ima ti tamo 2-3 pive, ali ne moje. Ne boj se, stavlja nemoj ti mi svoje to u svoje dirat. auto. A ja mislim da se isto priforsira kad se proba Rok pobići. Nisam ja Roku sad- bližao, ja sam samo pratio. Ništa Roku. Ko je meni bliže, aj? Ne znam, ti daj izjavu. Aj, ja sam ostao zadan sam Niši. i dolazi raskriže i ja Ostaš gledam, s niko menom me i ne s čeka. Markom. S menom i Markom si ostao. Tebe sam još nekako vidi, a možda i Marka, A nisam koliko sam siguran. se puta okrenio? Koliko sam se puta okrenio? I onda došlo drugo križanje, nigdje nikoga, ono tamo Marin izlazi da će oše ja zviždjem, stoj, ništa, Bogu. Ajmo mi Vidite on ko zviždje. trebamo Ja govorim posao. Roko, pusti ga. Mi trebamo posao odraditi, lako koci. Nema više vode, di je On doli. će još stići na utakmicu. Ima vjerovatno dole ako oni potok radi. Ona, idemo sve na onih bunar, Čekaj, spusti se na Kotišinu i onim putem dole, nema ti drugo. Izaćeš u Potpeć. E, To ti još bliže vamo i Da makadamima. se pozdravimo. daj, molim te, slika je ovo, jedini ja mislim na njega. A ovo drugo, Duje ga je zajeba da nije mene, bi da mi se izgubija bija po bijeku. Spasio me ga. Slika je ono iza stupa. Iza stupa ono. Vidi, To. To je Roko ostavija kad ide. Aj, guštaj, taj. Ajde se, aj ja ću odraditi. Čuvaj ti noge, ti si nam elit dio tima. Uzdanica, ne smiješ se ti polomiti ovdje. Slušaj, za ovi ran fan, taman će biti tu. Pa Imat ćeš priko 30 km. 24,5 će li bio 6 km. A bit će ti priko 30 km, ima do tamo. Biće još 6-7. 6, Jel? tako. Aj, A bar ura manje nego vi, bar ura. I više manje. A, I više manje. pa ćeš ti Roko doći do Miša. Nema šta umić, ja sam naslimen. ajde. Ja sam svoje dužnosti odradio. Evo, moćemo sad malo podići tempo. Sad sam na dužnosti kupa. Roko, moraš slobodno nogu pustiti sad. Jeli? Je. Da, konačno. I još uvijek nije završio, nije maratonđen dan, pa jevem. Tako je. Šta no mu je u tebe bilo krivo, da je mora čekat druge, jel? Da, da. Ajoj. A dobro, morat će Dujin čekat. Duje, koje si ono ti godište? 2000. Znači, 2042. Ujebot. Još 15 godina, i više. Baviš se. A dobro, vidi, dotad će on dići treninge sad kad ne bude radio toliko u firmi. Što je bolje u formi do tada. Aha. Ima 15 godina trenira. Ali on je tek sad počeo trenirati. Ovdje izgorene šume. Kako je lipo ovdje bilo prije.
novoga. A evo vidit ćemo, nije još gotovo. Ali ostaje duže od koce. Pa dobro. Dobro, ali kažem, koce, jebi ga, on se sprema za prave utrke, ne ide on na ove što nije sport. Na ove što nije sport i se šeta. Da. To roveri se trče ide. Evo, uvucite stomak, evo, samo da kažemo. Uvucite stomake, gledat će koce snimku. Evo nas. Gledavat će prije YouTube-a. Idete u recenziju. Ono tamo. Cenzura je. Ko ima stomak ne može izaći na YouTube kanalu. Ne možemo kvariti imidž kluba. Kakvi stomaci, alo, x. Ali evo nas u završnoj fazi. Još manje od 10 km. Ostalo je još ovog makadama malo i to je to. Idemo. Cilj se ne vidi, ali je tamo negdje. Nije ni daleko. Ne vidi se, ali u našim srcima. Šta smo prošli nije daleko. Finiš. Zadnja okrepa prije finiša. Još 2 km. A daj, pomeci. Kakva se? Samo pijem pivo u cilju. Čuvam se za pivo. Ajde, kad te niko ne gleda danas, možeš. Idvi. Snimaj, pošalje Marinu. Da, snimit ću ti ja. Ne treba. Vidi, hoćemo gori priko staze da zaokružimo na 3000 uspona. A, da. Pa to sam i mislija 3000. Ovo mi je slabo. Šteta bi bilo da ostane na 2,5. 2617. Labavo. Evo ma idu je skoro pao. A šta ste stali? A, evo. Vidiš da se snima. Ajde. Reće nam koce da to nije sport. Neće nam priznati. Ej. Ajde, sad je finiš. Ajde, čitni ova zadnja 42 kilometra. Za kocu. Hvala ti, majko. Taman smo se zagrijali. Taman smo se zagrijali sad. Prvi 7 sati. Prvi 7 sati je najgore. Ej, to je poznato. Evo Roko, ko da si u Golden Trailu. Pratite kamerman. Lažno. Duju ne možeš pratiti, on je među vodeći. Njega ni kamera ne mora uvati. Favorit ove godine, Golden Trail. Evo ga, zadnji metri do 42.
Evo ga. Zauči cijeli dan na kauču kad gledam stravu. 42, 55. 2700 visinske. Imamo 4 finišera danas. Je. To eto, dobro je. I 24 pive. Jedna mi je omata, dečki živjeli. Evo ga. Živjeli. Uje!